Yo anyeme belesh kobe konwe mi penye atu kaba na Dromoche TV no na Dromoche TV woke mokole udai jehe take fon kemo te afeta ale kedi shelo ebe Dromo na Dromoche TV ani anna shelo ni ba share keko ganviemo ni kasemo he ejake ganviemo ka melesa intibri kome holo ni ebio ni sake ganfomo bi fe ganfomo bi kamo fiamo ni do ganviemo he ana le neke intibri ne ni woka buwo he mi ko ake anyo form kanyo sha form ake ganvielo be wo ka ja form ake ganyo sha form ake ganvielo bele wiemo akasio akanyo ye hegbe ni keje kase gan ni elegan dede ke koko elegan intibri ojuba elegan kri kedeke ilehun e ba yin ne mo ganyo form bi etashi ni etose ganyo form bi ne boni ganyo mo shikamo yo ha no bele ebi ni sake wo fe woteje wonye ni wope na Dromoche TV ne ni shabo ni won kwe won ya no won lo ni eno ni photo la ke upload ne iyon ya ke wa upload pekeke shimo nwe won subscribe yo agbene nwe won gba won swa ko ni wonye me ko ko me won ana eko amekwe ni ame subscribe wona fe ni femo ne ana shifa jogba bo ba ni oko mama papa aba fina Dromoche TV mama na wona fe ni achi ganyomo kasemo ne ni eshe shipon pokuno shije ishopo woni kasemo ye bi ene mabi kaji wo ba jegbe ye ba kaya ke wo ba kwe ganyomo wekuye oni blofo chole ake part of speech allo word classes ganyomo wekuye ne wona wole ake ganyomo wekuye ne wo ye kume paanyo kume paanyo 8 so ni neke kume paanyo ne wo ko emle ekume ni wo jobo le wo sobo lo jugba ni wo na boni eshikamo yo no ni wo kweji gbeyemo ni blofo chole ake now ka won fele bi oba ka ke nouns eja ke ni bi holo eshishi gbeyemo ni ka won chere oba ka ke gbe i we i e o gbeyemo mbatimi eko ko ni wo fe wole ni wo ka boy ka won chere no ni blofo ka ke we are spelling the word gbeyemo ye gami oba ke gbe i we i e o gbẹ̀gbẹ̀ mọ̀ ṣé wọ́n káì wọ̀ hẹ́ṣkọ́mẹ́ kó wọn akẹ́ wọ́n bá kásẹ̀ lóní blọ́fọ́tọ̀ọ̀lẹ̀ akẹ́ clusters yẹ gan mi wọ́n ká akẹ́ consonant kò mẹ́ ní àyàn àchílà mi nìkẹ́ consonant ní àbáyá àchílà ẹ̀yọ̀nyọ̀ àbáyá àchílà ẹ̀tẹ̀tẹ̀tẹ̀ nà mẹ́ yẹ gbẹ̀mọ̀ kò mẹ́ ní wọ́n kẹ́jì nàkà ẹ̀ bẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ mọ̀ kẹ́ má kyerẹ̀ kẹ́ hàn consonant ẹ̀yọ̀ ní ọjẹ́ níjì gẹ̀bẹ̀ bẹ̀ ń kyẹ́lẹ̀ gẹ̀bẹ̀ dán má ká akẹ́ gbì no ken che ne ken gb aka gbemo ko meniji gbe be i we i e o gbe mo blofo ka ke now ni wakase ye bi na ke eji wi mo ko ni damo shike ya gbomo lo ko lo eko lo noko kaji wo ba kai wo ijoba ni wa no kwe mo ni blofo to la ke examples ka wo ke gbomo noko tamo na Dromoche ni ba kai gbe wi mo eko tamo atato no gbẹ̀wé mọ̀ ní agbẹ̀nẹ̀ wọn yẹ no sẹ́ wọ́pẹ́ nọ̀pẹ́ mọ̀ ní ìtàmọ̀ eko ní blọfọ́ kàkẹ́ place wọ́ká ìnùwà wọ́ká ìtẹ̀mà wọ́ká ìtẹ̀sí wọ́ká ìwòsù wọ́ká ìlà wọ́ká ìgbẹ̀wé mọ̀ ní wọ́n fẹ́ nọ wọ́ ìwé mọ̀ kọ́ ẹbí ẹ̀ náà kẹ́sí America àgẹ́ amẹ́lẹ̀tẹ̀ ní aka ní wọ́n náà nìkẹ́ America ní wọ́ká wọ́n náà ńlọ ẹbí ẹ̀ náà agbẹ̀nẹ̀ yẹ no sẹ́ wọ́pẹ́ kóòlù wọ́ká kẹ́ nọ̀pẹ́ mọ̀ ní ẹ̀kọ́ mẹ́tàmọ̀ tọ́ntọ́n kakalika kote la gbe ameto la ke kakalika wose ko ba ko ni iwe mo kakalika eje ni ebabote ganwe mo aso le ke kakalika na eje ganwe mo kroni olelo wose ko ba ko ne ke no ne agbene won wo ko noko ni wo shamfo ni ebi na ke ko ko otun mi ni bi baba o yo otun mi ni wo no ni ko pon ni debi ni oni de ba nye ehye no ba ko yo otun mi noko ni
blofo ka ke things wo kwa ekometamo plenty asole ake plenty de cheje kan wiemo ni blofo wiemo na potole ka wo gan mi o le bonu wo chop plenty wo ha be ko ni eholo wo se ko ka wiemo ekomeni shishimi he apule baba nye gbeno joba agbene won ya plenty ese wo kwa atade wo kwa ni maju nege ni maju nege mi fu ma chela ke pen achela ke pen shi egawiemo de cheje ake tache ni mani lojino ni blofo ka ke the pen is mightier than the sword mabi nyaka fami ake blofo be ba jebi ene iye ko blofo gbegbo na shi nyaka fami mene wo ba hwe woni kasemu nhie ko eja ke wo kwe no ni ji kwa mangbe ni blofo chola ke common now ni neke kwa mangbe ne wo blam yo mo wo chon shi wo ba ya wo se shikome ko wo kai wo yake wo ka ke kwa mangbe eji gbe na ke ha ni bi ni eye kwama ko ka ke kwama blofo ka ke is common to everyone ka che no mo fiamu banye ni enano ni achon lo ja ke shulafopo le no ni ji gbeke po ko che ake ya ne yawo na ka ni ke ba e banye ne yawo no ka won wi ke ko kwama gbe won no ko mo ni bi ko me bi ene e ko me ta mo goga ole aka goga je ga wiemo ni aka wusa wiemo ne be ba bote ga wiemo blema wo no ni wo ke ya afa agigbe shi goga ebe ba je wo ni bi ami wo se ko ba kwa eni goga je jogba agbene nwe wo kwa ama ni bi e ko me ncheche e ko me ni wo ga ke obana kladowa ni obana samfe obana samfle ene me fe kwa mangba adodon ga me woni no wo ye koloi ni wo bo amake kwa mangbe agbene nwe we bo sate ni bi atade ka me woni ni wo bo amake kwa mangbe mene no ni wo ba kwe ye neke gbe yomo shishi ni wo ke kwa mangbe ba fon afan wo nkwe koyo gbe ni blofo chole ake abstract now koyo gbe ma bi ko nu ni mi ke now be mi to no na ke ganjo fo mo bi kron je mo ni ke bo you no ko ke abstract blofo ka ke bana ni ana is invisible no kadi hinme ina no wo chole gami ake koyo gbe de gba kokro ye gami ji gbe sisa te shishin ne ke koyo gbe lo gbe sisa ne te shishin bebele eji gbe ni ake han nibi ni ana ke hinme shimon anu amehe nibi ni ana ke hinme shi anu neke nibi ne ahe shi abona na shi anu amehe ahio ayo akashi amegbe no no fie no ni ogbe ebe ba di ogbe iwe mo shishi wo ba ha no kwamo ni ko meye bi ene ko ni wale ni wo ka buwo he e ko meji koyo shi dani ma hwe no kwamo ni bi baba o shi masumo ni ma chere koyo gbe ne ko ni wo fe wale ni wo ka buwo he koyo gbe boni echere mo yo ne k o j o g b e i w i e o ko yon gbe ywe mo je no ni chere ko yon gbe ywe mo je no ni chere wo kama kola ke ko yon gbe ni ma je ywe mo ye je me be wo bana k o j o koyo keke gbe gobo i gbe no ka wo chefe ko mi o aka ke koyo gbe what na wole no ni eji o aka e damo shike ani bi na ke hime shi anu o me mi ni je ko me no kwa mo no ji koyo ni wona ke wo himbe shi wonu o ya ke he koyo shwe he no ka oni nene o fele tamo papa no ke wo ne ke onu ake koyo ko nhwe ohe ne ke koyo ne ni shuo ohe ne ona ke ohingbe shimo onu he agbene nwe ye no se mini wo ye homo yi omo shi na ko omo ne ni yebo ne so ona ko hingbe da bida ona ko hingbe she ye mi omo ba kwa ke omo ye mi ata mi sam bi mi nyomo ne ko mo ne ni yobo ne ona ko igbe
shimo onu he no ka ke ejini bi na na ka ingmeshi anu he eko nji mlinfun neke no na enwe ana ka hingbe shi anu ya ke boko mliefun ashe ma shi mliefun ena mliefun no mliefun na enwe koyo gbeni eko nji minche neke no ne ana ka hingbe shi anu he ake moko mi eshe no neke no na enwe abuola ke koyo gbe eko nji areho no ana ka hingbe shimo anu he ne abaka ke eye areho ana she ni fe mo mi tun ake shi na ka noko eba blale agbena nwe eko nji nkomo ana nkomo ka hingbe shi akwa ke moko nkomo eko nji gbele aso na gbele da davida ana gbele shimo anu gbele ake au agbo beni to ake ana shimo anu ya ke na kan noko eba eko ni inye machine ese kraji sisa eja ga wa ka gbe sisa sisa na enwe ana shi anu ame ebe bi gaji mo egwu abake na tuom yechi ashimashi sisa ibaje neke sisa na enwe ana shi anu ya ke efe kukuru ye tuomi obanu kukuru shi legbomu ni fi oni ana ale oba ka ya ke bibli ni Yesu Kristo yen nu enye na echi ebe nke kaselo ye sho yen ya je kaselo ya ate ya mekoma na na sisa ba keke Yesu ga ma ke dabi ye ka shi agbeye let not your heart be troubled ye ka shi agbeye shi je sisa jimi hello kala jimi no be neke sisa ne je wo yi no bi ami na bon chamo shi keje tele keje dadapo tete blema bi ami aliake sisa ye shana sisa ke hingbe eko unji eche ke oye nakano ana ke hingbe shini femo bani ana aliake nakano ebablabo lo die nakano ojon eko unji siumo yo une ana ke hingbe no moko kage ko sumo mi animal na osimo if you love me then show your love owulako de ge sumo moko na ula ke keji ko sumo mi bele yemo kakla na ye ni kakla fu omo ye yemo na ke ba ye ni amo mi to the handle of the knife ni mana ke lele ake osumo mi ake ene sumo no yu ne ewa no nye maje ne ke sumo ko ne macho no ma bi sumo yo ne ana shi anyo agio sumo po achon ye enese weye no komo ni bi baba ni masumo akashi mawie ye nutumomi no ni blofo chola ke exercise ko ni mapa ke obanye ni oyo gbe koyo ni yo mi lo koyo gbe ni yo mi lo bomodi akọ ba ko wolo no ko oni macho ni obu Sunday ne ni mawie tuwe ko ni o ma koyo gbe lo gbe sisa ni yo mi o fonse o ha mi ke ogbena obanye ni okamaje wo channel ni wo ba tiki wo habo bomodi aka ebe mi no ku one o ba subscribe eja ke nya wo jogba ni mele oni yo jebe bokagbe ona ani efe onajo ni ekebo ayishi bosa ni bimo ene atoyi alo sane mujine atoyi listening to the following sentence and then underline the abstract nouns in there. How more jinoni adole yo mle na de. How more mle jinoni adole yo mle na de. Mini je ko yo ngbe ni yo mle. Mi abono kwa mono koni ke fan ashu oyin lo tun ene. Ko yo ngbe ni yo mle je how more. How more. Agbere wo fe nuchumo. Kenkle Sanemu. First sentence. Listen to it carefully.
and then you underline the abstract noun in it. But what do you buy? Koni ofo koyon be ni yo mli shishi lo ke majimi. Adole komo eno do ba eja ke gbele yin. Adole komo oheno do ba eja ke gbele ehin. Underline the abstract noun in it. Fo koyon be ni yo mi. Noni jenyo. Bekene ye siumo kenya mele. Bekene ye siumo kenya mele. Bomo de anke oba fo koyo gbe ni yo ni shishi. Noni diete na ọmọ mi yemi. Na ọmọ mi yemi. Mi di koyo gbe ni yo mi. Noni die dwe. She is a ye eche mumo ni enyele hewo. Butu oduba. She is a ye eche mumo ni enyele hewo. She is a ye eche mumo ni enyele hewo. Mini ji koyo ngbe ni yo negesa ni mu na bi. Keke na gbe no ni ji enumo ni nke ba habo. Masuma ke onami ekome enumo fe. Na gbe no ne shua ne koyo ngani ko hwe mi he shua ne koyo ngani ko hwe mi he anyeme ayaye fe biaji eni wo ke koyo gbe bata no tumo e o ba tu e ni wo ham ni oni ne ba she no bo mo de ake o ba gbe ni fe mo ne o shan na gbene we ba subscribe na Dromoche TV ke no pakwa ba nya no fe wo ko awu ashishi shikome ku mo e nganye ke shi akwa mcho mi